January ni somni pakua ni somthum le ni somthum pakhat sang ni somni parukhan Indonesia Bali Thierkara Asia Pacific Baptist Men's Conference man ani Mizoram Baptist mi papol MBMP atangin Reverend James Choikai liana Hovin mi pakua an kala chung te chu upa Dr. Joseph Lalrin dikachong thu Senior Advisor MBMP Lalun sang apachu Treasurer MBMP upa so sang liana San Mari BCM upa Lalramdin puya BCM Zotlang North upa Silal Som liana BCM Zotlang Aizol Dr. Jevin sanga BCM Durutlang Arlal Biak thanga BCM Zemabok SL Ngursai Lavasailo BCM Tanrilte Anni Union of Indonesia Baptist Church Botsai Baptist Men's Conference hi January ni somni pakwani nga ni tlai khan Prime Plaza Hotel Tran ani Tuntum Baptist Men's Conference hi avoi khatna ani Mizoram baka Arunachal Pradesh le Nagaland atangin palai ankal lalun sang apacho MBMP Treasurer chuan he program hi kan hlok pui le lalpatan BMP ten thei top chua rong kan bo zel atu zia kan mu pha keile ka chung te ro hi zongin lalpa rong ani kan bol don ni ti hi thinlunga athar khop mai ati MBMP Treasurer lalun sang apacho chuan hun rei tak TKP le BKCP ten rampon rong bol na te in palai ton chung changa te nasatakin ken pena keini BMP ten bulkan hantran ve hi ro pui katia pathian khongai na kan chan hi sot pui lo kan riat lo na turin trong trai na nen thei to pi chua zelang uti in Mizoram BMP member te acha Okay, thank you for giving me the honor of being here today. I would like to sincerely commend the organizing committee. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan saya dengan dari ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia for their dedications and excellent work in making this event. yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. Your effort truly reflect our commitment to this association and its mission. Apa yang dilakukan sungguh-sungguh merefleksikan dari apa yang menjadi tujuan kita bersama. As we gather here today, I also wish the association continued growth, unity, and success in its future endeavors. Jadi dalam kondisi saat ini kita terus berdoa supaya persekutuan atau gabungan ini boleh terus berkembang di dalam kesatuan untuk kemuliaan nama Kristus. May it go from strength to strength and positively impact many more lives in the years ahead. Semoga kita semakin kuat dan menjadi berdampak bagi lebih banyak lagi jiwa di tahun-tahun mendatang. It is a pleasure to join you as we once again commit ourselves to glorify our Savior Jesus Christ. Sungguh merupakan suatu hal yang menyenangkan boleh bersama-sama berada di sini dan mari kita bersama-sama berkomitmen untuk terus memuliakan nama Tuhan di dalam pelayanan pria baptis. As 2 Corinthians 13:14 says, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and fellowship of the Holy Spirit be with you all. Thank you. God bless Indonesia. Seperti yang dicantumkan di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-14, saya akan bacakan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Cibai from Mizoram. Bapak-bapak dari Cibai from Mizoram. That's how we greet people in Mizoram. Cibai. Cibai. Right hand. Cibai. Cibai. Itu cara mereka menyampaikan ucapan hai. In Mizoram, we have two modes of worship. Two types of worship song. Di Mizoram mereka memiliki dua jenis memuji Tuhan. One is
the usual congregational song that all of us sing. Yang pertama adalah nyanyian secara berjemaah, semuanya ikut menyanyi. The other is traditional Mizo wail singing. Yang selanjutnya adalah cara tradisional orang-orang Mizo bernyanyi. So in the traditional Mizo singing, we have two drums, one big, one small. Jadi kalau cara tradisional orang-orang Mizo bernyanyi, mereka akan diiringi oleh dua drum, yang satu besar, satu kecil. The big drum goes at slow pace. Yang besar akan mengikuti ritme yang agak lebih lambat. The small drum same pace but faster. Kalau yang kecil akan sama tetapi lebih cepat. So all of us, young and old, women and men, we join in the worship. Jadi di dalam ibadah, pria, wanita, tua dan muda semua bergabung di dalam ibadah. So as we sing, we go round in circle in anti-clockwise direction. Oke, jadi pada saat mereka sedang memuji Tuhan, mereka kembali berputar, clapping, sambil bertepuk tangan, raising our hands, mengangkat tangan, and we keep going. dan terus-menerus berputar. So as we sing, some of us will perform the act. You are free to join. We request you to join, and we expect you to join us. Jadi ketika mereka bernyanyi dan mulai berkeliling, mereka mengharapkan kita semua boleh ikut bergabung, ikut maju, ikut berkeliling bersama-sama dengan mereka. Okay. Where's our pastor? We'll start. Please join us. Oke, mereka akan mulai. Mari kita akan ikut bersama-sama.
Oh,